أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله تماشواني عزيز، أمد برنامج دن سيرة نبي عليه الصلاة والسلام. أمديسا بهفدورنا أمديسا بسيداية هجا سيداية ملا محمود ر أم بهفرنا معلوم هون سيداية ملا محمود جنيز بالناس دكن بالخاصة در حقي واري سيرة بيخمبر عليه الصلاة والسلام وسيرتها ويده برلي كولين كريه د برنامج خوي بهرتي دم بحثا اسلام بونا امام عمر كربو باوري انيناوي ان شاء الله في برنامج خدجي ام دوام بكن بكا امام عمر بشتي ايمان اني كا تشكريه ام بيا جسيداي خو صح بكن ان شاء الله. دجور عزيز سيدا رحمه الله وبه بريار تشتيم تماشاوانه خو سلام و حرمت خو پیشکشی توا دکن لسر ناوه و تلویزیونا چاری جارك دام توا پیروز دکن. براستی سیدا برنامه سیری نبی جویلادت حتی دما هجرت حتی آواکرنا دولت و آواکرنا دولت حتی وفاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پی در پی برنامه ده انشاءالله ام دویم کرتاهی ام پیشکشی تماشاوانه خود کن. فقط براستی جی جبوگم حیات و مجادله پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابی وی بیکیمانی هین بکن ناس بکن گرک دگلک برنامه خود جی بلکی معانی نزمان گرک هنکی بقرآن پیروز رتی کلیامه هبه چونکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر حال و حرکت کوی هر بویره کوی هر سنت کوی بلکی بسری خود حکم آیت که دیی جبو ام ویا فهم جی بکن گرک تکلیامه بقرآن پیروز راه به چرا ام جی علم قرآن محروم بن جی تفسیر قرآن ام بخبر بن اف حیات و مجادله پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابی وی وقت دربو مسئله وقت جروکنی دنبوری یعنی وقتی وان در واسپویی و بمورد دبی جگو همر خوشواره دبی تأثیر دلما بکن فقط جبو استقامت آخه گمره که بکن ام بدن سرویریه دوی واریده والابونه که وید شخصی مد پیدا بکن جبر وی که دیسا جی ام تبی تماشاوانی خواه شیرت دکن جبو گم پیغمبر ناس بکن و فهم بکن و ریایی بشو بینن لازم ام دبین جی قرآن پیروز جی خبره محبه سیدا و کو کرم کرد برنامه می درباس بویده صحبتا می درباس بویده ما بحث حضرت عمر کربو شخوا بریاوی ما بحث حضرت حمزه کربو رحم و رازی بنا خدا لسر هر دا بشی براستی مسلمان بنا حضرت حمزه و حضرت عمر ده تاریخا اسلام ده ری و ریچک نوه کرنه گلک اصحابا ایمان آنینه گلک اصحابا بمرخصی جی ایمان آنینه فقط مسلمان بنا حمزه و عمر başka ciki ve başka da İslam'da ne hasım da tarihte içima çünkü bu Müslüman buna van her du şahsiyeti heja deriye demek deriye devleki hati girtin deriye demek nuj İslam'ı uj Müslümanlar ne hasım ashabı Peygamber aleyhissalatu vesselam ravabuyi şu sohbeta xoy boridi mabahsa navaroka Müslüman buna Hazreti Ömer kerbu بچ شکلی جمالا خود درکت بو چاغا چوبو جبو کشتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و برید نوعیم لقایی بو و نوعیم دور هلاوی گوهرت بو و بری وچیوی دابو مالا خواهاوی فاطمه و زاوای و سعید و او بویرد نابناوان درباس بو ما بحث کرده بو جبو وقتی ما نسین دیسام ناکبن ناوروکا وان بویرا چونکی تماشاوانه می برنامه می بریا و نا شوپان دبن و ناوروکا درش وانی بوزمان سید حضرت عمر پشتی ایمان خدا و رسولی بیتینه شخوا دبی دمالا ارقام کره ارقام ایمان آنی چاغا دبی ایمان آنی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکبیر آنی بدنگه تکبیر آنی ناوی اصحابی ویجی فرق کرن به عمر کره خطاب
ji bo îmanê hatî mala Arxam çünkü çagal derî xisi bû nobetçi yani harisê ber derî bedguman nijêr çêbû tirsiya bû çûbû elmê Pêxember aleyhisselam kiribû gova Umerê kurê Xetab hat ez çi bikim di lehzakê di mişwarekî eshabê di hundir di lerîzîn ketin tev got gelo em çi bikin Umer hatî xerabiyê heta Hezretî Hemzal bawan bû şûrê xwe kişandibû gotibû bihêlin kurê Xetab derî jêrvekin bera werê heger ji bo qenciyê hatibê em ê bi qencî pê re muamelê bikin na ji bo xerabiyê hatibê em ê jî şûrê wî lê bikin bela bi izna xwe da fakat Peyxember aleyhisselam destûr neda Hezretî Hemza got bihêlin ez ê herim pêşiya kurê Xetab ez ê pê re biştexilim Peyxember aleyhisselam çûbû pêşiya wî tedî Ereb fîstan û çefî buwan veyê dibe Peyxember aleyhisselam qoziyek çefiya Umer girê da yani ev jî di adetê Ereba de nava kevne şopiyê wan de gemerev qoziya çefiyayekî girê da mana recê îfade dikir yani Peyxember aleyhisselam bu wê girêkal çefiyayê xist jêr got ey kurê Xetab ez hêvî û recêj te dikim veger yani hûn çi dozêl me dikin em ji ber we xwevetşêrên jî xêr nahêwirin dibe Hezretî Umer vê re ferq kirge Peyxember aleyhisselam guman najê dike got ya Resulallah ez nehatime neyartiya we ez hatime îmanê bi Xweda û Resulî bibînim dibe çaxa wergot Peyxember aleyhisselam tekbîr anî dibe bi dengê tekbîrê wî re eshabe jî tekbîr anîn û derketin Umer kelîma şehadetiyê anî dibe tevê eshaba Hezretî Umer hemêz kirin û tekbîr anîn û xwe bi xwe hevdû hemêz kirin û kêf û şayiyê xwe anî ziman ji xwe bi rastî jî di tarîxa İslamê de seyda rojnî bi rewş hene mesela dîrokvanê me dibêjin dibe di tarîxê borîd yani ê derbas bûnin û ê pêşerojê ê guêwerin dibe tu roj wek roja Pêxember aleyhisselatü vesselam ji Mekkê hicretî Medînê kir rojek werê şên rojek werê bi şahî di ser tarîxê derbas nebûye heqîqeten rojek bi rewş bû rojek şên bû roja hicreta Pêxember çünkü dewletek hata vakirin dewletek gi qedera dünyayê a Cezîra Erebistanê a tevê însana a dünyayê bigare li Medînê hatibû avakirin ji ber vê yekê jî tevê însanê Medînê heta ruhberê Medînê ew roj îd alan kirin û ew rojê ji tarîxa İslamê re bû destpêk teqwîma hicrî bû destpêk ev rojê tevê gelê Müslüman tevê însanê mehrûm mazlûm û belengaz tevê însanê feqîr û bindest ji wê rojê bişûn di hêviyek ciwan li çêbû hêviya gi îslam wê zulmê rake îslam çünkü bû dewlet wê zulmê rake rojek ji bil wê rojê rojek di dema Mekkê de rojek dema Mekkeyê bi rewş heye heta du rojê wê yê bi rewş heye yek ji vana Müslümanbûna Hemza û Umer adî jî em karin bibêjin çaxa Pêxember aleyhisselatü vesselam hilkişiya asîmana yani bûyera îsra û mi'racê ev jî bi rastî jî rojek bi rewş bû ji bo xelkê Müslüman çima çünkü di îsra û mi'racê de înşallah sohbetê xwe yî pêş demê werin asasê dewletek wê li ser bê avakirin manîfesta wî asasî di îsra û mi'racê de Xweda Azze ve Celle xelatî qasidê xwe kir aslında îsra û mi'rac dîrokvanê me hew bûyer tenê anîne ziman yani olay tenê gotine anîne ziman fakat îsra û mi'rac bûyerek ji bûyera wê yî dîrokî gelekî wê de dire çima çünkü manîfesta dewletekê vê bûyerê de yî ev manîfesto jî di sûretê îsra ayeta duyem dest pê dike heta ayeta sî û nehemîn dewam dike temaşevanê me gi tefsîrê dînin berxwe û tefsîra van ayeta bixwînin wê bibînin gi bi rastî jî di van ayeta di manîfesta dewletekê heye ev jî
دیروکوانه ما هاو بویراوی دیروکی یعنی اولاyaوی تاریخی تنه نقل کرد چاوا جریایی او نقل کرنه نکتنه حکمتیوی درسوی عبرتیوی او روش بروش بو سیدا روجا عمر و حمزه جی ایمانانیش خو سه روز نابناوند درباس بوی اف روجی تاریخی ده بروشی چما بروشی چونکی به ایمان آنینا عمر و حمزه در یه دوره که هات گرتن در یه دوره نو جبو گله مسلمان دست بکر بروی لقباوی دانین فاروق yani بلا سبب فاروق دانانی demek ki hakkı. Seyda beryam derba siyona ve natxazım hinki tiştek Ömer pişti iman ani çıkılı az bilim zaman. Seyda beri bunun derba siyona bibin. Beli. Tabi ve bitir le kolin kiriye siyara Peygamber aleyhissalatu vesselam. معلوم رسول الله عليه الصلاة والسلام دخست جو حركس إيماني بينا. بله. وجبوا فيجي برد خبتي. بله. بر خدي شانش. قال لك جرى خداي تعالى عز وجل بآيته أو تسلي ذكر. بله سيد. يعني دقوا إيه تلسرته تبليغ هي. يعني تلسر وانا حريص تنبكش. راست. ولكن در حقي إيمان آنينا إمام عمر ده لقولي قالت ناي بيرام مخندبوج سيارة بيخمر عليه الصلاة والسلام. تبي رسول الله عليه السلام أبدعاء كربو. قلت يا ربي تشحردو عمرا بيكي جوان اسلامي قويم بك راست يجي عمري كوري هشام نوري ابو جهل نبي ابو جهل مشهوره ويجي عمري كوري خطاب يعني خذ تعالى كر نصيبه امام عمر demek ki لاوي خطاب beter layık bu çima çünkü de hayvane Amr bin Hişam seyda henki jber kabile Araba yani Kureyşya ده bavikin her bavik jinki servan le kolin مکرن سیدا ده حیوانه عمره کره هیشام ده مزنانتی هبو سیدا یعنی عمره کره هیشام جه قبیله بنی مخزوم بو و لگوری نیتاوی لگوری باوریاوی گپشتی ولید بن مغیره بمره گوه اوه مزنه مکه چونکی ولید بن مغیره پسمامیوی بو جه قبیله بنی مخزوم بود نوا قریشیا ده قبیله هری بجماره خوشی پر قبیله بنی مخزومی بو چما خدا عز و جل کریه نصیب عمر کره خطابو نکریه نصیب عمر کره هشام چونکی ده حیوانه عمر کره هشام ده مزنانتیا مکه هم جبوره عمر کره خطاب لایختری مزنانتیه بو لایختری ایمانه بو و بتوی هزو قوتا خو جوهر خو ایمانه جبو خدمته و راخستی جیش خو وکو کرم کر بریاب سه روزا زاتن خبابه کره ارد دبیجی چاغا لمالا سعید و فاطمه بنرد دلنرمیک به عمر چه بو جیک خو بشارت بو جه درد کبه دبی ای عمر کره خطاب حتی دبی از دول بار رسول خدا بو دبی مدی دسته خو فکر و دعا کر گویا ربی جهر دو عمره تو عمره کی مسلمان بکی و اسلام دعوا اسلام دمکه دبوی عزیز بکی پیش دبی دبی هر زو بکیش رسول الله بریا عمره کره هشام بکیش برا اف دعا تو تکبر وی دعای رسول خدا اف جی براستی سبب مسلمان یا حضرت عمر بو Hazreti Ömer seyda berya iman evini tarihadı malume o işi dibe gelek neyartiya İslam'ı peygamberi İslam'a göre bu. Hatta de dama işkencadı, eziyet adı mani zaman dibe gelek cariye xist şehir duçava da u cariye kor kirin. Piştre minnet ejilwan cariyadı ki zinnuran mesela dibe bina ve inkara la tu'za kiru لا تو زهر دو چاوه او کور کر دبی افجاریه جی دبیشن والله ایک چاوه ما کور کر هونن جبرگ ما تعاتا خدا کرو عسیانا پختا کرو وضعیت ما کرن ربی ما بخواه ذکر دیسا شوق و رونایت اخ چاوه ما دبی براستی جی روژک درواز سبه خدا عز و جل صرف شبو و باوریت مجیه و مشرکات و باوریت مجیه وان دبشکینه دبی چاوه وان جاریه آورد که یعنی د نیارتیا خوی دیسامه حق واسه پیش كذا حتى ابن نقطه جهاد بيرامه دلي خصنا وان جاریه ده اشکنجه کرنا وان ده دبي هنگی روان ده خص دبتلی طبي
قيرة جارية جيتيج بروان قارمتشيش بروان جوبا دبي دماغ إمام عمر أراد داي كي وشاري هنا بمسلمان دبي قوتي نقد لي مبوشوتي مدف جوا بردا بله أثبت لي مدف جوا بردا بله أزيكيليك كنديس بقى راست بيغاي مشهور شو سيد حضرت عمر براستيجي صلاة نبوة ششمين دي إيمان آني دهندروان شش صلاة دي قالك نيارتيا إسلام بخمبري إسلامي ونيارتيا أهل إيمان كري شش صلاة بي نافبر يعني بي أرا أو نيارتيا خا دومان دي حتى غيري خا قريشي تشويقي نيارتيا كرنا يعني دنگکی مخالف لمکهل کو بلند بویی عمر جوی دنگیره بویی پشتوان هلبت انسان کی حق از خرابی بیسام و پیغمبری اسلامی به اهل ایمان گربه و بخواز وان پریزه خو پاکش کیجی جبروی کیجی عمر پشتی ایمان بخدا و رسولی دینه دفکره دبی او جوین و جماعتی گبری متد نیارتیا خدا و رسولی دکر دویگو از یک بیک هرم وان جوین و جماعتا و ایدی پسنه خدا و رسولی بدم پسنه و دعوای اسلامی بدم فقط بریار تشتی عمر پشتی ایمان خدا و رسولی و آنی باوریاوید پخلاوید دلیوید هل نهات سیدا خواست خباته که بکت دی معلومه پیغمبر علیه السلام جی حدیثا خود دبیجی دبی دما خود جوا هر کی دما خوی جهالت دی جسور و قهرمان و گرناس و مردم ارخاص به بشتی ایمان بین جوان مزیتی خو محافظه بکه حتی ام مزیتی وی هین پیشتر بکه ام مزیتی وی پیشتر هره حضرت عمر جی بشتی ایمان آنی اف ایماناوی د پخلاوی ده نهاد فکری گوز چی بکم فکری پرسی گود مکه ده ایگ پر پیوه دگارینه يعني وك مخابرين وك غستجيل وإيك بر بيفيد قارين كي برسي جرغوتن جو جميلة كوري معمر با جميلة كوري معمر كر جميلة كوري معمر جو أي جميل ما تزاني جوز مسلمان بومي تبي جميلة كوري معمر هين حضرت عمر بير دشتغل يجبوك بواز مسلمان بومي وچاوا مسلمان بوی جربیجی و بلکی به بیان کی تبلیغ اجده بکی دبنهشت حضرت عمر اشتغالیا خو بقدینه همن جباوی داره و چو اول حوشا کابی چو حوشا کابی و جی قریشیار جی اشراف قریشیار گو عمر جدین درکتی عمر جدین درکتی نوا نقب مکی نوا محل مکی یک بیک گریا و گو خبردار بن گلی قریشیا ما و بهیسی عمره کره خطاب جدین درکتی عمره کره خطاب جدین درکتی دبی حضرت عمر جی گاف بگاف وی شوپان دا پیوی هر گوی گو عمر جدین درکتی حضرت عمر جی بدنگه کی بلند گو معمر جمیله کره معمر درواده که از جدینه شرکه درکتمه از کتم دینه توحیده یعنی كأنه خست جميل كوري معمر تزيغ بك جوا جميل جبر خذ في تشتينا بيجي اللي سرفي أواي سيدات بالحوشا كابي قريشي وشوشة كتنا بيناوان خب هفشي ودين جوا جميل كوري معمر خبر كوري عني وعمر جيل بيوي ويتزيغ بك أم تشبكن مكيد مروفكي وك عمر إيماني بين براستيجي دورمك بود مكيد çünkü Ömer وزیر مکه خارجی بو یعنی به زمانه ایرو دشتری باقانه مکه بو انسان کی وره خویا و ایمان بینه قریشی اره براستی هزیمت بو و بریاوی جی بتلکی وک حمزه کره عبدالمطلب ایمانانی بو دو عگیتو بتله قریشیایی د نوا جزیره عربستان د خویا و لپیه سروجا ایمان بینه براستی جی قریشیش کرده هجانه گوام چی بکن اشرافی قریشی آجی حوشا کابه بو گو آقن چون ایریشوی بکن لیخن جاویی بترسینن aslında دو هدف هبون yani قریشیا سبب ایریشی عمر کرن دو هدف وان هبون یک جبو عمر چافتر ساندی بکن نه ایمان آنی بو هیوی هبو وگریا آدو دا جبو اشراف و وزیره وک عمری قدم مکه ده
وان چافتر ساندی بکن يعني مساجك بدن وان ببيجن بنرج إلو وبشونده عمر ديقل بتل بو ديقل عقيد بو قرناس بو قهرمان بو وزير خارجي بو أوجي في قصوري بك في كريتي بك جزي في رنجي تخص فان مساجا بدن هم عمر وهم جي قريشيا والحاصل دبي قريشي بهفره لحوشاك هافي إيديش سر حضرت عمر كرن حتى عاصي كوري وائل جنابا مشركي مكة سيدا دبي لوان تماشا دكر شو عاص دم قريشي سر حضرت عمر وقران دنه دبي قريشيا بهنرك بعجزك إليش حضرت عمر كرن دبي جانا حضرت عمر لوان دخست حياة وسيا رودنشت وجارنا جي دبي قريشيا ليه دخستن حتى عمر بهشتكت يعني حتى جهش خفض شو لحضرت عمر دخستن حتى بشر حضرت عمر دبي جي دبي هجر ام جمارا ما مسلمانا قهاشت با سيسد مروفي براستي جوي روجي ما يبان المقاومات بكرا ديمكي جمار دبنيا سيسد مروفي رابو شو حيا داوينغا حيا ما مكيجي جمارا اهل ايمانه تف مهاجري هجرتي حبشستان كربون سيسدو بينجي كسبون دوين ناف بريدا بون جناف جمارك 10,000 كس سيسدو بينجي كسي ايمان بخدا ورسوله يعني بو حضرت عمر جي دبي هجر جمارا ما ويروجي همال دور سيسد كسيبا ما يب مشروك عره ويروجي مقاومت بكرا قريشي براستيجي دبي حتى روش شو آواز جوان وحضرت عمر لهافخست وحضرت عمر ديقل تبي قريشيا سرسري قريشيا كريتي قريشيا سرسري كومبونجي جبر واندانا خارسيدا يعني لغور روايتي تاريخي دبي بي بوان لشار دكر قدوستيا دف جبرددان بهشت كت سرسري ولا دبون گشیوی دهات سریوی جی میدان جوان دخست دوگورن از وامه و دی سال هفت دخستم. تصيدا بيفا شكر بريم. بله سيدا. ليه برم إمام عمر دماغ وخليفة بو بجارك هناك صحابية بيخمر عليه السلام لدوراوي رونشتيبون بحثا سربيهاتية خوني قد دورا إسلامي تاريخ إسلامي ده هاتي سريوان كرنن دبي إمام عمر وقتها بحثا نهو إيمان عنيبو وشو دريب دري قرية وشو بركع بيجي سكني يعني إيمان أخو أشكركر دبي هجومي مكرن تفبه هفدوره لما خستن دبي أول ما خستن بالوان خست دبي حياة إيرو بياولو دوام بك ماشي مرسلاي مشهور نقطة كده دفرد مهم هي سيدا بله سيدا إمامي عمر بشتيقو إيماناني أصلا كريم والمالا أرقام لجنب خنبر عليه الصلاة والسلام رونشتانا لو راح ياوي روجي قال لك يا مسلمانا أشكرا نكرو بشرتي بون اللي إمامي عمر بشتيقو إيمان كت قلبي وي بمادة زانين إيمان نتشتكي صادق قلب دبتني جي بقرة بشتيق ده قلب دجي قرت لازم بفور درفش بله عادة إمام عمر وقتاك دريب دري قرية كي بريا هرتشتي شو بردريه مالا خالي خوا بله بردريه أبو جهل إيه أبو جهل بيجر قوم إيمان عنيه بيدري سر شعبي قرتيه خلاصة دريه دين قرية شو بركعبي قوتيه بركعبي وقتاك عني زمان دبي هركس الجم خد هجوم يكريه بله بمدد زانين جو إيمان كت قلب لازم بفور درفجي يعني ينسميشي عزايم مريجي بعزات قرق خريب درس يعني كسادة جميع إيماناني وزي الشيخ وش كسيناين ما زب فيا خلاص بم فيا وقتها من ديروكا إسلام يدنرن لحياة وجيانا بيخنبر وصحابي يدنرن فيا نم فيها بله تبع أصحابي سيدا وكرم كر سيدا لو قصورنا نرن ونحصدكن كرم سيدا أمهرنا بركة تمام سيدا كرم كر أمهرنا بركة إن شاء الله بشتينا بري جي جمالنا مدوام بكن هذا جوار رازيبه بري تماشباني عزيز إن شاء الله مينا بركة بدن بشتينا بري إن شاء الله مديز بهفدورنا بري تماشباني عزيز منا برك كندابو برنامج خوا إن شاء الله مديز بهفدورنا أمو سيدايا ملا محمود در حق سيرة نبي عليه الصلاة والسلام ده ما بحثا مسلمانتيا حضرت عمر ذكر
ان شاء الله جي جمانن ام دوام بكم كامل سيداي خو قتاري بكم بجمر ويش بيجي سيدا مگو حضرت عمر و مشركي قريشية الحوشا كعبة حتى طاف هما خبرة جرد يعني روجافا شردكن دبيت في نافبري دي اختيارك قريشية جير زانا وباقلتي للروشا قريشية وعمر دناري دشي جم قريشية دبي ونشي دوزي لعمر دكن çünkü عمر insan ki namdar bu hat naskirinu قدر و قیمته کی ویجید نوا قریش ده بو زوراوی اختیار جیدشه اف حال عمر چونکی ناف خویند ما بو جلیوی تف هاتمون قطاندن برین لجانیوی هبو لجسدیوی هبو قریشی جوی اختیاری ره دبی عمر جدین در کتی دینه کیدن اف زلامی قریشی دبی چی شواجی تکلی وی نبن ما دم ویش خور اف دین نقان دی بالرزاقة نقاندي تاكلي ونبن فقط دي قلبي قاسيجي دي سالي دخن أفزلامي قريشي دبينيك دفجة برنادن دي شيء سرسري حضرت عمر تسكنه دبي عمري كوري خطاب خص من حماية خا حماية جي دي برنامج خوي برد جي ما بحث كربو نوا قريشي عادي كاركي دهات قبول كرن هر کسی هفدو دخصم من حماية هفدو حماية دكرن چونكي دمي تنگ دي احتياجا حماية دي نوا قريش هذا بو حتى جوان ده بيجي دبي ما هون زن دكن هون گمان دكن كون عمري كوري خطاب بكو جنو قبيلاوي زاري بنو عادي ويدف جو بردن طبي اقل عمر دخصن اشتفي بافكي قريش ابو دبين زاري بنو عادي جبافي خو بمنتن چي دكن برابكن چونكي عمر دين قهرتية أمشي جزية بدني فقط بشتي جافزلام ويدخبن حماية خا دفجة برددن دما مدينة دي يعني بشتي هجرتي دبي روجا كي لاوي حضرت عمر عبد الله بن عمر جبابي خد برسي دبي بافو أو زلامي اللي حوشا كعبي روجات إيمان عني وتخص بن حماية خا كيبو حضرت عمر دبي مروف عسي كوري وقالو عسي كوري وقال نياركي إسلامي بو فقط نيارتيا خد نرم بو نيارتيا فعلي نتكر لأصحابي بيخمبر عليه الصلاة والسلام ندخس نيارتيا بزمان بو وبزمان نيارتي دكر أفجي دبي دمي حضرت عمر خسي بن حماية خد سيدا حضرت عمر بشتي إيمان ديني أو جوات و جماعتي قريشيا يقبرتي دي نيارتيا إسلام و بيخمبري إسلام كربو براستي جي لتوا دقر لتوا جي إسلام دبيجي قرآن بيروز وانا دخيني قريشيا دعوتي إسلام دكي أف روشا عمر أف تفقرا عمري بفيرانجي براستي جي قالكي بزورا قريشيا نخاسم بزورا إشرافي قريشيا دشي حضرت عمر بشتي إيمان بخدا ورسولي آني إيماناوي بخلاوي هلنهاد شهلكي دب قريشيا مجادلة كير شهلكي دجي للروشا أصحابي بيخمر عليه الصلاة والسلام وللروشا مشى دعوة إسلام ميذكر دشي جنب بيخمر عليه الصلاة والسلام جرد بيا رسول الله هجر أم بمرن أم نلسر حقيقيني بيخمر عليه السلام دبي بيجمان أم سر حقيقيني دبي أم بمرن السر حقيقي أم بمرن أم نشهيد وشهيد ناتش جنتي بيخمر عليه الصلاة والسلام دبي أوج راس يعني أم سر حقيقي بمرن أم شهيد جي بيجمان وهرن جنتي دبي شما أم خواش كران آگه بيخمر عليه الصلاة والسلام جر دبي سون دخم بي ربي قو نفسامد دستي قدرتاوي دي هجر هون دفير يد بمرن جي وساغ جي بمينن هون سر حقيقي وهون سر يا راس دبي سر في حضرت عمر دبي مادام مري أمي خواش كرابكن فقط دبي بيخمر عليه الصلاة والسلام ش حضرت عمر دبيجي دبي أي عمر بجمارة خا أم هندكن ومشرك جي فرن هجر تشتت دبيجي أم بكن والظلمة خوي لسرما روج بروج بجدينن وروج بروج قالك حوالي ما حفص بكن دبي قالك شهيد بكن شخد هندروان شس صلاة قالك حبس كربونو هنا جي شهيد كربون دبي والنيارتيا خوي بمرة وبيتر بجدينن
جبروی که جی ام نخوازن زو اعلام بکن وی کاری ام خوازن دبن رو بخبتن حتی حوالی ما پر به خدا عز و جل ریکش مروکه پشت تشتیت بیجام بکن فقط حضرت عمر دبیت تکلیفا خود اصرار پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکن aslında دیروگوان یعنی تاریخچین اسلامی دبی رسول الله صلی الله علیه و سلم bu gotuna xoyi ya Ömer em hindikun û müşrik pirin dibe belkî dixwest ezm û qerara Ömer bibîve ya na dibe Pêxember aleyhisselam ji teref xweda de piştevaniya wî dihat kirin alîkariya wî dihat kirin di navbêna wî û xweda de kesek tune bû perdê wehyê perdê heqîqetê jê revekirî bûn pêşiya xwe dî zanî bû ev dawe قوناغ بو قوناغ ربیوی کیان مرحلات وی درواز که دم رد دای دبی بلکی دخواست عزم و قرار عمر ببیده به عمر دوی گوتنا خود چقاس صمیمیه عمر دوی گوتنا خود چقاس وی بشوپینه دوی گوتنا خود شخوا دوی وقت اعلان کرنه هاته بو یعنی رسول خدا جی ایدی زانی بو اف دعوه درجیه هیاما مکه ده مرحله و شرطی ده her daim nameşi. Divê godicî kî de ev dawa elan bibe. Divê godicî kî de ev eshabek îman anîne bi serbestî karibin baweriya xwe elan bikin û bi serbestiya nexweşa kavê îbadetê xwe bikarbînin. Resulê Xweda vêya zanî bû. Heta beriya Hezretê Ömer rojekê eshabî û nava hev de sohbet kirine hev şêwirîne gotî kesekî ji me حتی نهال حوشا کعبه قرآن اشکره نخوندی و بریا هرم بخوینن پیغمبر علیه السلام جه خبردار کربون پیغمبر علیه السلام دوی قناغه ده جه اصحابه نبویی بربست یعنی وی بخوشی ایدید زانی ایدی تخمین دکر گف دعوه نما وره دوام دکر و دخواست جی برکی اعلام بده اما چاقا جه حضرت عمر رو گوتی ام هندکو مشرک پرن براستی جه خواستی قرار و عزم حضرت عمر بپیوه شخوا عشقا ایمانی تف جسد حضرت عمر پیچابو مرخاستیاوی ایمانی قط زیده تر کرده بو جبروه که جی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو گوتی سون دخون بی ربی تل سر حقیه جمر شاندیه بریا از ایمان بینم جوات و جماعت از برید شومه از دی سهرم پسنه خدا و رسولی بینم زمان دوان جوات و جماعت ده قریشیش باوی خو بمنتن چی دکن برا بکن ایدی دویگو او ما بکوشین یعنی اما بکوشین اما وی دعوی اشکره بکن سیدا دورده براستی جی سیدای ملا سعیده نورسی رحمو رازی بنا خدا لسر به دپی و خود دبیشی دبی کی براستی به حقی ایمان بخدا و رسولی و آنی به کارش tabi kainat meydanı bugün. Hazreti Ömer ji imanavi bir şekli bu. Brasti imanani bu. Ji tabi Kureyşyar hatta tabi kainat meydan duhan. Pişti iman anina xwe ji kainat meydan xwendi û ev meydan xwendina xwe wek biskade wek herem kir de amelê xwe dijîşanî daye. Bu Kureyşyar fiilî şerkiliye. Civat û cemaatê Kureyşya یک لگریایی براستی اویا و حقیقت بجاند که جارک ده پشتی 1400 سالی حقیقت ده ایروجی بلکی گلک عمر و حمزه به بهای مرنی خودیتی الوی دعوی دکن و به بهای مرنی وک اصحاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام به تأثیرا هنک گلاجا و پیوگروکا به پروپاگانده مرتد و به اولا تین لوماندن بخاینه دین و ملت خور تین مقابل هست دریا دعوت دینی خدا ده بدلی دادن تکوشین و مجادله خواهی شوبینی جیواناگر خدا تعالی امثالیان زیاده بکن امثالیان زیاده بکن خدا تعالی یعنی تاریخ تدید بین تاریخ عبارتش تکرری اویا سید اگر امجبیر نکن و تماشاوانه مجی یا قنج زانبن تاریخ جی خراباتن تکرر ناکن تاریخ جانش قنجاری تکرر edildi. Yani İroji belki gelek Ömer hani
بلکی موان ناس نکریه لتوی جغرافیا اسلامی نل ترکی نل کردستان ترکی بلکی لجای هندی خوش بلکی نقبه فلسطین بلکی میدان تحریر بلکی الحما بلکی الحمص ایروجی بلکی لطرابلس ایروجی گلک عمر هنه فقط دبینا گلک اجماع الناس نکرده وان کشف نکرده تاریخ یعنی خنجرجی تکرر بکش خرابات هنه تكرر ناكي چونكي عادتا خدا عز وجل مؤمن واحد لهر وارو جيو عرده اشترف قومي خده وبين لوماندن فقط خداي تعالى جي دبيجي انوان روجا دنوا انسان عده دزيورينن محقق زودرن وخاين وصادقه خدا عز وجل جهف بدا عالي وبعباده خجي وان بدا الناس كرن جبر ويكي استقبال يعني پیشروش بزمانی کردی بیشین یان اسلامی دویگو جویا گمان جمار شنبه. سیدا مرسلا دعوا اسلامی براستیجی دباجاره مکهده مرکاری بیشی بهینه مرسلا زارو کرد. تدی زارو چاقا نوچه دبن محتاجه لینرینه محتاجه خودی کردنه. پشتر مشوار اقدر واسه به گلغه کی دبن. بچارلبکا yani demeşin piştirip ser negat kevin piştire ihtiyacı خوب ختمین دیگه دعوا اسلام جدی مکه دواره بو اول وقت زاروک نو ولد جدیا خرد ولد محتاجه لینرینی بو محتاجه منسوب بو محتاجه انسان بو انسان لازم پیوارتیا و دعوی بکرانه و هنکا کرن بجانه خو بدلدان هنکا بجانه خو بدلا حبس کرنیدان هنکا بجانه خو بدلا درکتنه دان هنک جی دویگو بجانه خو بدل نبدانا جبو اعلان کرنا وی دعوی ایدی اف دعوه ببو وقت زاروک کی گبسر نگاه که لازم بمشیا جبر وی که جی لسر تکلیفا حضرت عمر رحم و رازی گناه خدا لسر به پیغمبر علیه صلات و سلام جی به اصحابه خود شوری و دبی امی خواهش کرده بکن دبی مسلمان dedi tabi tarihat derbası bir seyda dibe siv ne habun dibe Müslüman buna Hazreti Ömer jimara bu çel u bundu kısım yani biz Hazreti Ömer'li peşya kısmı ki Hazreti Hamza'yı peşya kısmı ki u Peygamber aleyhisselam dınavavandı u bedenge tekbir ajmala arkamı kure arkam derketun nava nakabe meki bedenge tekbir u beri khadan mekan mukarram beri khadan Kaaba Şerif و تبع قریشیا وان فرجاندی ما و دوی نویری بوده کلی وان بوا aslında bu yer rast yani işte dibejin rast ama xarini de henet xazuman xariya izah bikim keremdar bi beriya her tişti Müslüman buna Hamza ve Ömer dava ilan nebu dava sala nübüvvet isiyade ilan bu Müslüman buna Hamza ve Ömer ibadet serbest bu Müslüman da ibadete xada azad bu İdi çun havşa kabe bi serbestiyle meşkirin kesek namaveri bu tekili on baba. Tadi Xda Azze ve Celle am tüm nabejin di sala nübüvveti sisiyade Xda Azze ve Celle dibe idi ve davi aşkare bu gühnet müşrika am besiten lehember vane gone wene artiyata bükün. U avul jmer be xoy nez dest be bükü. Manel dora gire safa Peygamber aleyhissalatu vesselam Qureyşi tefkom kiribun u jwan re dava ilan kiribun. هنک دیروگوانه ما بیاج بیر بکن سیدا دعوت سالان نبوت سیاده اعلام ببو فقط منصوب و دعوت دهات الناس کرن به پرایی هنک جیو نوعیمه کره مسعود و شرطی بون او جی بلکی بتشویقات پیغمبر علیه السلام و شرطی بون وک ارقامه کره ارقام و شرطی بون بلکی او جی پیغمبر علیه السلام جبو خود مالاوان دوشرن کسک گمان نکه یکی جی قبیله بنی هاشم هر مالایی که قبیله بنی مخزوم و خواه شهره بلکی بتشویقای خواه شهره خورده که 17 سالی خورده که 17 سالی یعنی یکی 40 سالی هلور یکی وقت جی قبیله بنی تیم ابو بکر کره ابو کحافه مالدار و دولمنده مکه هبه چه ماوی محمد کره عبدالله و حوالی خار مالا خورده که 17 سالی دورد سیاستک شو خانده حکمتن هنن و شرطین هنن موانا انی زمان براستی لگور ما کشف کربون اویا یک یعنی دعوه اعلان نبود دعوه بره اعلان بود عبادت سربستی و بحثانه کنیم پشتیوه مرحله براستی جی
Peygamber aleyhissalatu vesselam jî ashabî wî jî çûne hewşa Kabe ibadetê xwe bi serbestî kirin. Yani müşrika demdem xwestine êrîş wan bikin, demdem münaqaşanê jî çêbûne ama heybetek ehlê îmanê çêbûne. Adu destê da ji mara ehlê îmanê Müslüman bûna Ömer ne sîûneh bû, nebû çar. Heger sîûneh bi seyda heştê û sê heb eshabe Peygamber aleyhissalatu vesselam neşand Habeşistanê. Heştê û sê heb lûr bû. Hicreta Habeşistanê sê cara bûye. Ne du carên jî. Carek jê dema hewilê hevde hebin. Ew ya meşhûr em zanin. Cara du diya dema vegeriyan hinekî dibûane bûye hevalû dibin serektiya Caferê Kurê Ebû Talib diçûne dîsa hicret kirine. Cara sisiya jî seyda piştî bûyera İsra û Mi'racê hinek ashabê Peygamber aleyhissalatu vesselam hicretî û dikirine. Yani divê navbera Hazreti Ömer Müslüman bûye li gor lêkolînê me seyda ji ghayrî ashabê hicretê Habeşistanê kirine 136 heb ashabe îman bi Xweda û Resûlê yanîne. Navê teva jî ew kitêbek em dinivîsînin, navê teva jî duê kitêbê de me nivîsandî, me qeyd kirî. Yani Müslümanbûna Hazreti Hamza û Ömer deriyê serbestiya îbadeta ji ehlê îmanê re vekiriye. Deriyê e'lana ibadetê xwe Müslüman karin bi serbestî hewşa Kabê de bikin. Ev derî vekiriye. Ji xwe gumana bedgumana müşrika a Qureyşiyayî herî pir jî digo çar rode ev tiştê vana dikin wer hewşa Kabê, hewşa Kabê Kabe merkeza insaniyetê bû. Wê çaxê jî duê demê jî ji her hêla Cezîra Arabistanê însan dihatin di wê hewşê de kom bûbûn. Kom dibûn. Digo heger vana di vê hewşê de van îbadeta bikin, însanê Arab wê çav li wan keve û wê bêevçî dikin vana dînkî nû êgî jê bêxeber jî wê xeberdar bibe wê bipirse Muhammed û hevalê xwe jî di iqnayê de şahrezan nizanin însana iqna bikin. Yani tirsawan ev bû bi Müslümantiya Hazreti Hamza û Ömer rastî jî ev bikar hatî. Hazreti Hamza û Hazreti Ömer herkî li serê qolekî yani bîst û bi dengê tekbîra berê xwe din hewşa Beytullahê. Bi rastî jî seyda belkî piştî Hazreti İsmaîl aleyhisselam civînek ji Müslümana bi vî şeklî li Mekkê nehatibû xuya kirin. Yani di Mekkê de dedî salnî dirêj müşrika cahil û nezana pût û senem di bajarê Pêxembera de çikilandin. Berê bi navê Îsa Funayî le ji demek dirêj de pût namdar hebûn di Mekkê de. Ama piştî wan pût nêdî jî di Mekkê de hatin çikilandin û ev pût û senem bûn hêvî jî însana re. Belkî piştî Hazreti İsmaîl aleyhisselam ev dengê tekbîrayî bi vî rengî di nava bajarê Mekkê de nehatibû xuya kirin. Rastî jî dengê tekbîrê ehlê îmanê diçû asîmana ji hêlekê jî di dilê müşrika de xuşûş sanî meydanê. Erda Mekkê bi rastî jî bi dengê van tekbîra hejiyayî. Heybeta ehlê îmanê di dilê müşrika de bi rastî jî textê xwe ava kiriye. Divê müşrikê Mekkê dirêj li ehlê îmanê mêze dikirin. Dixwestin êrîş wan bikin feqat du egît du betlê Qureyşiya di nava wan de hebû. Yek ji Ömerê Kurê Xetab bû, êdî jî Hemzayê Kurê Abdülmuttalib bû. û ji xwe heybeta pêşîvanê dawê Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem di jora tevê heybeta re bû. Çünkü gelek car müşrikê Mekkê xwestinê êrîş bikin dîsa ji Pêxember aleyhissalatu vesselam tirsiyan. Heta divê müşrik êgî ji dûr ve ev deng diçûwan xwe bi xwe ji hev dipirsîn digo ev çi dengî xwe bi xwe digotin Muhammed û hevalê xwe derketine xwe alan dikin. Xey dema me hindik ma seyda wan saat. Berê hûn kerem bikin devam bikinin 3-4 deqê me hene. Seyda Abdullahê Kurê Mesûd dibêje divê bêguman Müslümanbûna Hazreti Ömer bi serê xwe divê fethek bû. Müslümanbûna wî fethek bû ji bo Müslümana. Hicreta wî Medînê zafer û hilbijartina wî xelîfetiyê jî yani seçmişkirina wî xelîfetiyê jî ji ümmeta İslamê re divê rehmetek bû. Beriya Ömer Müslüman bibe
عبد الله بن عمر دبيجي عبد الله بن مسعود دبي بريا عمر مسلمان ببي ما قد نكاري بول حوشا كعبه هشكره نميج بكرا فقط دبي بشتي عمر مسلمان بو بقريشيار ما هم مجادله كر هم جي الحوشا كعبه ما نميج ذكر بدنگكي بلندجي ما قرآن دخان دبي ما جسارت جو عمر كر عمر جسارت دامه و ترس خستله قريشيا جوه هلی جي دبي مسلمانتيا حضرت عمر د باجاره مکه دی هجینک مزن آنی شخوش بروی دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیسکاد وجه آنی زمان دبی لقبی فاروقتی دا عمر شخو معنا فاروق وجه کرم کرد اوی گو راستی و خالی شهف دقتینه فرقی دخه نابینا حق و باطل و تشتاج هف دده فرقدان حضرت عمر جی جبرگو فرق خستبو نابینا اسلام و کفری به چizgini قالن بختنی خویا اسلام و کفر جهف دا عالی صف جهف نوا درخستن اف لقب لی هاتبو مناسب هاتبو دیتن و لی هاتبو دانی روژه که دبی دیسا عبدالله کره عباس حضرت عمر دپرسه دبی یا عمر چی ماشتر دبی جن عمر الفاروق حضرت عمر دبی مرسلا انا معنی زمان جر دبی جی بویس هدمه جمر دبی جن عمر الفاروق دیسا سیدا اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوهیبه کره سینان دبیجی دبی عمر چاقا مسلمان بو اصحاب پیغمبر قوت قزنش کرن گوتولی کملا مسلمان بو دعوی اسلامی مرحله و شرطین درکت لمکه جارا دودیا هات اعلان کرن کت مرحله اعلانه چونکی پشتی هر دو حجرت حبشیستانی رسول خدا و اصحاب خدا مشواره کی ایشو کاری خود دزی کربون دیسا تبلی حضرت عمر اف دعوات اعلان کرن و براستی جی دمکه ده روش بروش و پیست شو براستی مشرکه مکه تجاری پشتی مسلمان بونا حضرت عمر و او لحف خستناوانی روژا اول تجاری جسارت نکرن ایریش حضرت عمر بکن حتی دما مسلمان بو دما هجرت کرد دبی تبع اصحاب پیغمبر به دیزی هجرت دکرن حضرت عمر دیسا هشکره هجرت کردی سیده حضرت عمر چاقا ایمان خدا و رسولی یعنی دبی عمری وی 33 سال بو دبی حضرت عمر چاقا ایمان آنی اهل مالاوی دپر ایمان آنی حضرت عمر به مسلمان بونا خب راستی جی ری و ریچک نو دمکه ده هم جبو گله مسلمان هم جی تاریخ ده وکریه افجی ده ریدان گی انسان به تناخه به شخص خود کاری جبو اسلامی جبو دعوا اسلامی گلک خبات گلک خدمت بکی وقت حضرت عمر اف خبات و خدمت کردن. دمامه خودش ور راضی به سیدا زمانی ور قوت خدای تعالی امثالی وزیده بکن. حقيقة خدای تعالی عز وجل د قرآن پیروز دبیجه خدای تعالی عز وجل لطفك مزن بمؤمنا كري جوان رج نفسوان پیغمبرك شانديه جبروي لازم ام في لطفا ربي خو ام حياته جيانا باش ناس بكن جبروي اف برنامج سيرا نبي مالدار خستيه ما هي قلت تماشواني ما جبيا استفاده بكن بله تماشوانی هجا ایرو جهات داویا برنامه خوی سیارا نبی حتی به گهاندنا برنامه کیده بمینند خیر و خوشیه ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته